Gorovanie! Gorovania! Gorovanie! Ligijie! Ligijia! Momega! Momega bio! Niejetago Eric Mosina! Na nenie MCA wa Korea Kerogoya Town! Korea goa Kilorifaro Hospital! Etendawa! Netemandagitare! Etexire! Nagoko ngabana wanyu no kuthiururuka arathiururuka agisambagia Rigathi wa Gachagua. Ninyu mumutemete atwarage agisambagia Rigathi wa Gachagua. Koguo coke guku ekere thibitari citu ndawa tutige kugiraga macima moto kuria Nyeri tugaka guku. Thank you na Ngai amurathime. Jamba nino jamba ona ya sambio ona igero igenyo no jamba ya guku Mount Kenya. Ngai wa moyo amurathime na mumenyite. Thank you. Tuko na MCA wa Kanyekini 1 minute. Kirinyaga ando Rigathi muriega muko nyuma ya Rigathi munasema aendelee malize kazi yake. Hii imebaki miaka 3 na ikifika 2020 tutampanga, si ndio? Kete jamba hito nimoko mwenyitirira mwebele ya Ngai. Asanteni sana. Jitako waziri MCA Kanyekini Ward. Thank you so much. Karibuni. Aya kwena karembo aya regutohorere kwena karembo ndirenda munyinithie nimogire Rigiji augire kwena tugege kwena tukonia kwena komerera. Riu ndirenda tumainire karembo na ninjue ni mukoi ni mukoina nani mahana Judasi wa kunyaneire Jesu kimwendia thendi 30 perere pepe mayaya wandutire kumaya kaka mahana Judasi wa kunyaneire Jesu kimwendia thendi 30 perere pepe mayaya wandutire kumaya kaka. Aya, asanteni sana, Mungu awabariki. Akubali tufanye kazi.